megalayapost.news. Tang hadin gijing syabat ki kali Meghalaya Jorban. Kaol kasi Meghalaya Tourist Taxation entah kasi kelarai ban wengno ya gijing ki belas tang nadu ka khandu terik nailur arjarsan. Kane gijing wengno kaol kasi Meghalaya Tourist Taxation ya gijing ki kade hadin baga Deputy Commissioner ka is kasihil kalalum kerki ya gijing lang hadin balami ka kendrum kendram namar gijing syabat ki kali Meghalaya Jorban. Habakran sikilat patai kubor uspak person kaol kasi Meghalaya Tourist Taxation ba balajid jorwa ulong bahadin bagi bor district kila keluar benlum gajing ilang bat ka sarkar hak arplay trik nailur kasesyan ru kelarai ban wengno ya gajing ki banyathir sani bah halor gajing dawa joki uba balijit ulai thuru bah ka arplay trik kandon gajing ilang hapeng ka asesyan katanat ka kampoying katanat tourism bat menteri rang ba kajala halor gajing dawa jong ka association bat dei hadin ketika jelang kasesyan ka sasim ya karai lakan peteng ya gajing ki ne kan sange no maka jingwan jengi mentak sini maka jingkot kaki jengka administration nakaliang jengka Deputy Commissioner Office di mentar kasih ni lawan handing lawan banyak kendua buat ladang hidang dan atau kajing kajing ki mana instan di hakajingwan meeting mentar kasih itu nilapun snow ya di demand sungi bokya nilapun snow buat nakalian jo administration ru kila ai kata assurance bah penyerap ini kendon dekat di bani di sakawai itu bah bila orang call off saya kenika ya kenika indefinite strike ini di nakaliang jengi itu nila menjor yang katakan indefinite strike namar ba hakasmi ba ka nakaliang jong ka home ministry jong ka state kan ka home ministry anta pa transport tourism department but ngapain nakaliang jong CM office lu ni shop meeting la si ba di takadaw min ya call off siya kani menta kasi hadu si ba di hadin jong katang si efek mo kanu ka jengi jong ka meeting ni dia nak mentar kasih tingin long tingin seminyak nak kata kalinti bagi call off syah ya kah strike jengi hadut sini baat indela ada biakran bagi ministry di bawah di belakang tak halor kani kajing yaki jongi kani kajing yaki jongi ka ka baja long banginum entah mau mengikam create kata kalau an order problemnya itu nak kalian jengi ru ila batai syai bala pinapai kini ki RC lai sengiru kalau long ba ngikam kata iki kali ngikam kata iki passenger ngikam kata no kalong bitang kajing sami giling kedap ni pamphlet city babang ning pensautu city pai ba brok pai ini yang keren halor kata hi te nakaliang jeki ru bilang bai ni sautanat yang kata kajing iki jengi ru bakalong non violent kanong non violent bat kamdan kanu kajing tumar ne kanu nakaliang jengi bat kani brok ka baja kadi keling ba ka baja si asam no kadi tang na ba dan barak khubor bakla ya kata ka jiksam pamphlet jengi dia lingba kata mo haka pertai social media kamanta lingba tang iway clip ru ibaret kapoi message na kumuy ka jingmut kadi na kumuy andray ka message ipay ba kira na kumuy dia tang nakata ka misunderstanding dia kalami kata sepo asam dia wat mangi kendapit mangi ru ngi kamkhang ikali asam man sini wat iki private ru andray nakaliang jengki station room kala ale ta yangi dia nakaliang jengi tingi kamdan kung kata na do ningkong ini yang one sepo tang ba sange no hapo spot si kumbangilapan ya ka demands na po peserta na nadu muswa tingi nile ya kata hi ni kampan pai kali ba tinongpang ne ki private na ki passenger si aero mangila ni syabe ben wan wat mentaru da Philippine haman istan kidang etap hi ki kali asam ki badon sini kidang etap hi ma dia kani borok kali tak misunderstanding jongno para khubor babakla kasapoi syadu kani namar balai kani kamdai kajingi ki apreng jongi bajong asam kani kadi kajing ki jongi bat ka sarkar Meghalaya dipin ya kani ka administration hi kalau ang bakar administration hi kani karan bagi counterpart namar balai kani kalau adika state versus state issue kamdai issue kita ki association nei namar ba kat kum kajing demand jongi kai hap lang baka state de kalau long big state versus state so kani ka menta mo kila don sekini ki ba ai jong ka PILUA de kani kumpanya karan menta mene hamteru bakal long in favor of ours namar paling ba kani ka iba ka kampat pau pai ba na du msyama kita ki agreement ne ki bro khai du de kala kan sapa menta bat ngatrai ka kut ka sheriru ka high court ru kan singap lang ki jinge jungi de ngiru nakata kadaw hi gi ong ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba lasi baar kan dan taka meeting apring jo ka tourism transport but home department but CM tina namar balay na do musyang ya syong bet tang baka tourism department bat ni ki department bayas no albaya pengko lang de lese hakani kasni baar kasami kanu ka solution naman ta
kini demand yang baru. Kita ru kidan lang, kidan ru kibadai driver, badai kita ru. Tiada. Hapo ka association, registration of association ru ngiladan ngidan ka registration number ru MLRS 2024/00000023 of 2024. Nila register mah. Take off it po mo mulai. Okay mah. Megalayapost.news